Anya laki din! Anya, nagpatato ka, Nika? Uwan tatang. Pasensya kayo na tatang. No, saan ko nga impakada nga umuna kada kayo? Anya? Sana bahali tatang. Tahos tuday tuyan. Saan ako nga agpatatupay? Talaga asaanin anak ko. Pangaasim, taos to kumamot din dayta. Uwan tatang. I-promise mo kanya kasaan mo nanayunan dayta. Promise tatang. Saan na talaga? Pangaasim man berta, kasaritam ti anak ta. Ha? Kasarita? Apay, maipapan ko maitian niya, lakay. Kit ti tato na ah. Ay, wan nga rod. Jak man amoy ti dadyaan ni ka, no apay ang nagpatatumot latan. Di na pa impakada ka umuna kadataan naganak na. Imbaga akong kengkwa na, asaan nan anayunan dayjay. Ngam ulitin manan nga ibaga. Amumutin ti anak ta. Uray mamin anong nga ibaga, kit kaslasaan na dengdenggain. Ala, wan lakay. Bayam takasaritak manan ti anak ta. Nika anak ko, nagsarita kami iti ama, maipapan iti tatom ha? Uwan ka di nanang. Saan ko na nayunan daytoy? Husto daytoyan. Ay rumbang lang. Agyaman hakit di ata saan ang nakaungat ti amamkan ka. Nanang. Nagpatatukan tumot kami na saan mo man lang impakada nga muna. Sakbay mo nga inaramid. Pasensya kayo kuman nanang. Sanan ang maulit pa'y. Sapay la kuma, tatakderam day ta nga ibagbagam anak ko. Uwan nanang. Promise. Saanan ang maulit kunakmanan. Nay, anya day taada di tatenged mo si Kanika. Ha? Ay tatuday to'y Auntie Milda. Anya? Nagpatato ka gayam? Uwan auntie. Dito'y lang matkit ditenged ko Anya? Ay nakaar-ariyak mo dayta? Ha? Amom ka day. Tunggal makakit-kitak iti tao nga adda tatuna. Mar-aryakak. Anya? Tingamin pa nagkitak iti tao nga adda tatuna narugit a tao. Da kayo mat auntie. Saan mat nga amin a tao nga da tatuna ket narugit? Uray anya pa iti bagbagam. Saan nga agbaliw ti panagkita iti tao nga adda tatuna. Maawatam? Anya? Nagawan mata na panunot dagiti naganak mo? Taapay nga intulok da maadaan kay ti kastata to? Sapay di tatenged mo. Ay salbag! Anya? Kasta timbaga day di amildakan ka anak ko? Uwan nanang. Mariyak ka no iti tao nga da tatuna. Puo na yan amilda. Saan man nga agsao-sao day di iti jak magustuhan? No di na kayat ang makangagmot iti sao adi na magustuhan. Bayan nyo latan nanang. Ibaga na latta ka titi kayat na nga ibaga. Uy, sa bagay matkiti Ket maysa, awan bibiyang ko nga urayan niya pa iti bagbagana. Uray ibagana at ipanagkita na iti tao nga da tatuna ket narugit a tao. Awan bibiyang ko kunakmanan. Ala, wanan anak ko. Bayan tayo lata. Ngam no aglablabas iti panagsasauna. Ay, day takit din. Alangan kit di matadangdanggaklatan. Anya? Saan amabalin no siya kunakmanan? Anya lakit din. Amom ngay lakay.
nasabat ko idikalman ti anak ni Berta ni Nika. Kahit anya kumangay no nasabat mau. Ay naapo, kakaysuna nga anak da, nagpatatusi ka. Anya, kahit anya kumay tano nagpatato ti anak da. Nakaar-ariyak nga ron akitaan lakay. Anya, anday da ka man ako na akon bakit makibibiyang kamanan iti biyag takin biyag. Di ka latay da baybayan. Sa bagay matkit diya. Tunggal makitkitak nga minti tao nga adatatuna, nagrugit man ti panagkitak. Anya, Ay, no apay matdaberta ken John nga agasawa, ta intulok da nagpatato ti kakaysuna nga anak da. No di da kuneng ang agpadpada, kaslasan da nga agpampanunaw, anya lakit day. kas tagayam ti bagbaga ni Milda. May papaniti anak mo, kumare. Wan kumare, madimot at tiriknak, idiindanon ti anak ko kanyak day nga imbagana. Puuna yan na Milda. Narugit alablabitin naman. Ang sa bagay. Ora siya kami hindi nakita na ti tato itilikod. Akat kastamat lang ti magana idi. Anya? Wan, kumare. Kastamat lang ti linaw lawat na idi. Napanapay, inis istorya iti tattao, nagrugitak ka no akitain, gapu iti tato, iti likod ko. Anya lakit din ayat day Amilda. Saan nga amin nga datatuna, kat dagis at tao kunakmanen. Una yan aya. Dayta nga rod kumare. Kunak, nga ibagak dayta kenkwanan no agrana kami. Tapno saan man nga kasati bagbaga na maipapaniti anak ko? Ay, wala. Tauray at datatuti anak ko, saan mo't adakas at tao? Kan, saan akas iti ibagbaga na nagrugit? Natulnog latta ti anak ko. Ibagam ken ko anak kumare, uray at datato ti anak mo, at least, tanadalos lata ti bagbagina. Sana kas ka ni Milda, nga awan nga agpay so tatuna, ngam nagbangsit, amin ken ko na. Anya? Sika at talaga? Katwan man. Lang na pa'y lang, akin nakadkadlawan, kin maangot, asa na pulos nga agkaw-kaw-kaw. Ang lalakit din. Hoy, Milda, apay mo't nga bagbaga man nagrugit ni Nika, gapo lang iti tatuna. Negat pudno mat. Apay, mabaliwam ay at ipanagkitak iti tao nga datatuna. Amin a tao nga datatuna, narugit day ti panagkitak. Anya? Isu nga uray sika, saan kamot nga excuse iti panagkitak. Mawatam. Wow! Excuse me with feelings and emotions. Salbag ka. Ha? Nahiya naman ako sa iyong animal ka. Tapnaan mo man niya, saan nga amin at taong at tatuna kat narugit. At damat na iti tao nga awan tatuna, ngam nakarugrugit damat. Anya? Kas kumaken ka, pudno nga awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nasayaten, nagdigdigos kay ti makalawas, ngam kaslasaan pa'y. Ne. Sabalin samot tan ti turong ti saritaan ta. Apay, napaisuan kay timpagak. Pudno met sanaya. Awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nagbangsit isang aw mo. Nagbangsit pa iti payud mo. Inanglit ka pa'y. Ultimo agkaw-kaw, di ka pa'y maaramid salmag ka. Anya? Isasakbay mong ibagaan na rugit ti tao nga datatuna. Agsarming ka pa'y muna. Anya lakit din. Manganan, Milda. Apay aya, masapul nga iulit-ulit mo nga ibaga amanganan. Di ka latamangan no mangan ka. Apay, saan ka aya makapangan no sa anak amangan? Kas kalaan niya. Nay, ay ayaban ka lang aruda na mangan. Kamsikapay lang ti makaungot mo. Anya lakit day. Ada pang panunutag, Conrado. Iso apa nga asim man. Tanumabalen kat saan ka kumamatan amay nay nayon pay. Mawatam. Anya,
Nagsakit lang nga rodan tinakam ko iti dayja abak lang awan babain na. May nainayon ka pailaang. Salbag kamay. Awan, bibiyang ko iti dayta. Nasakit la siguro tinakam mo gaputa na paiswan ka no anyaman tinaibagan Anya. Ay, sana ka nagbuteng anang ibagay ti dayta kinkwan Anya kumaagapong agbutengak. Sa bagay, husto mo't kiti dayta kay imbagam kan kuana tapno agnakam mo't Nagawa na ba na amang ibagaan nagrugit dagiti tattao nga datatuna. Kat ni Milda ngay kuma, tunggalag sao, kasla lugit, tirom-rom tingiwat na. Anya? Katuan mat, rumwari di balay da, masapa ang mapanagkalapit ti chismis, ngam pulos, asaan pa yan nakatutbras, wano nagmulumog malakuma. Ado ti mga ibagbagay ti daytang kumare. Saan lang nga ka? Maangot mo mat ngamin anya? Uray ada distansyayo no agsasao. Nakaang-angot. Di na nga ron makita ken madlaw na kita. Agam nagturet kit din, ama pa namang ibagbaga nagrugit, nagiti tattao nga natatuna. Ay, nagawa na ba na? Takasaritak tuman mat no masabat ko daydi a babae. Ayun maray. Nayon am timbagakin kwa na, marang masagid ba si tipati kuling na? Anya lakit din. Amukaw no apayakas taon na itiguram iti dadya abaklase Kamilda. Ha? Imbaga na ken ka anagbangsit tingiwat mo. Kung saan ka ngagdigdigaws. Anya? Apay ngagsakit tinakam mo ken ko ana. Kat pudno matimbaganakin ka. May sakamat. Kasla saan ka nga agpampanunot. Siyak ti asawam, ngam kasla isuda pailaang ti husto para ken ka. Anya lakit din. Saan matakasta bakit? Ibagbagak lang man ti pudnaw. Anya? No apay nga minanaglaing ka makibiyang iti biyag ti akin biyag. Ibaga-baga managrugit ti tao nga datatuna. Ngam na itabukod mo abagay, di mo makita. Di katusto matan Nakunam na ita at mapaypayswan ka ngamin. No biyag ti sa balay, pakipiyangam. Nga orela, ibaga manarugit da. Angam sika, orela ita anglit mula ko mati masolusyonam, awan lata. Salbag kiday. Nabayag apadpadaanan ka alumabas diti balay mare. Kamaudyanan na, kat naranaan ka. Ha? Kita man day ta. Ure apag-ungap mo pay lang di tangiwat mo. Kat maang angot ito nagbangsit asang aw mo. Anya? Ay, oo, Kristi saba. Nagbangsit, Milda. Apo, una yan? Dagit ako matikam iti solusyon na. Dito nagbangsit asang aw mo. Kas kada anglit mo amang angot nga ure adayo ka pay laang. Si kakit dimot mare. Nagsakit kamutan nga agsasao. Ne, amang ano nasaksakit ti panagsasaom. Taimbagampay anarugit akitaan ti anak ko. Gapulaang iti tatuna. Ha? Nagturad ka anang ibagay ti dayta. Nagrugit ti anak ko. Ngam dayta bukod mo abagi di ka makita. Oo na yan, Milda. Uray dayta anglit kan sang aw mo kumangarod mo ti may kam iti solusyon na. Salbag ka. Di kalata ko mabinaybayan ni Milda bakit? Ay saan? Marmarwam mat no kas jaylatan na baybayan. Ha? Husto laang nga mabagaan mat iti sagpaminsan bareng masagid ba si tika kaisuna batik ko lang na. Kat maamiris na dagiti bagbagana. Sa bagay magkidi Uray adatato ti anak ta. Saan mat amanak ki apa? Wano violente nga anak. Tapno ibaga na anagrugit ti panagkitkita na kankwana. No apay mga mindaya Milda. Saan na amalapdan tingiwan ng agsaw iti sana nasaya iti pada na tao. Ugali na dayjay. Isunsapay ti katatao na. Nagturod amang ibaga nagrugit ti anak ta. Ngam ti rugit ti bagina. Saan namat nga rod makita?
pangaasim kumamatan at di ka kumamatan gumurgura kanyak. Ha? Amok nga ginga itakat na sakit pailaang tinakam mo kanyak. Nasayat mata mo, Milda. No nagitilalaki nga inayayat ko iti kastaunay, kat nalakalaang para kanyak alipat kita. Ngam tigurakin ka, sana kaskarin alipatak, maawatam. Anya, No ti panagkitkitam kada kami nga datatuna, kat nakarugrugit kami at tao. Well, mas narugrugit ka. Langampay lang kat kasla germs, asa na makataltal na. nalabas ka matan nga agsasaw. Ay saan? Saan ko ang may bagaragitikin ka? No saan mo ko mga imbagaragiti saritam ang makaplang itilapaya? Panyalakit din? Awanan, sanda ka na mapakawan na iti kumarim, gapoy daramid mo. Lakay, Naitatag serving adal ken ka. Imulam di ta panunot mo. Asaan nga amin at tao nga daan tato kat dakes wano narugit da. At na dagiti tao nga datatuna. Ngam singpet da amin na singpet. At damot lang iti awan tatuna. Ngam dakes mo't lang iti aramid da. Akaskin ka. siyak pailaang mo tinagi kumparaam. Kat pudno mait. Apay pala nga ikumpara ka iti sabali at tao no si ka nga asawa kat kastamot ti aramid mo. Anya, Isungag balbaliw kan. Tapno agsublay tinasaya at alinangin niyaw ka nagiti kukumarim. Saan ka ta sikat ti makagapaw? No apay nga aga-apa kayaw. Gapulang iti tataw. Anyalakit din. Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipod di uma. Kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y masida agraman kapay. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakastapay lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Sikaman mo tinabambano ka nagtrabaho. No di ka makapungtot, no kastoy ti masangputam. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya? Saan ka day nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. Anya? Kay sumat! Ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastoy lang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, tawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Anya madan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan di takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa deja takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kat na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat tipuon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga no di ka man ngamin nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kat no kinunana nga agbiaga kakasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No sikati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kada kita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin maser ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Mayakaran di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar.
Wan ngagpaiso manang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na taos usarin nyo. Nangipanan nyo karagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Wan manang. Kat diya akong naggatgatang Paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May belang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho iti o nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod na. Anya? Da kayo matgayam ti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayam balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan na nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asaan da pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi na minsan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga raw ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupaya pa magbaga kadakwada. Sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asadot sa anak mo't nga gungungit? Di ko namkit de, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di ngayon karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at itibiyag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida ka iti naimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ti ammum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukan ka Juliet. Jakon mau awatan dati nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amadaan iti anak Ronald. Saan kami mat lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo tinakanayon ti isyo dito ili tayo. Huwag nga raw, kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga may nga ramiden dagiti banag apakaibabayanan nyo. Ay, narigat nga raw daliklikan pare. Jak malapdan tagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asina mo ita. Makapungtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya.
kayon ati mapan nagitulod ka dagiti natengken prutas iti balay da Manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak di baboy ka. Kaslang ngamin dandane nga ganak. Siya akong nagbantay na nang. Yak kaya ti mapan ijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Yak kaya ti mapan ijay na nang. Ang mga no maranak manan nga agap apad kat may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuwan na nang. Agap apad di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apad. Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Siya ko, ti mangitulod. Basta bantayam, dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito'y aprutas ken nateng nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa ti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadyay manugang nyo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, niti dayta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ngam kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talaga ngamin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ngam paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito balayo. Uwan manang, ikagumaan may. Kay, matuloy ka diti pa nagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait? Ti kat ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot ngamin. Isa kanayon akmo't nga agunget Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tanay, kasta kayo mo tayo. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinin na kayo man ang nagiti ninang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na anak Carmen. Syakmat na ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupi-kupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da ito'y kunada pa'y.
Ay na, nakababain nga agpayso dayta. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Naku nana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Diyak mo't naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang kadilaw na iti karuba. Agrama na iti bisita mi di kasangay mo. Huwag nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Huwag nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Di mo ngamin ibarbarsak Huwag bakit? Basta agbalbaliw tan. Huwag lakay. Malang nga ron, rumara kon. Mapana ko ni garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas 8. O sige nga rod. Orayam tulat ta, balon mo. At to yung tibalon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yigmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agung-ungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka nagluto. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan, analutaw. Ay pasensya kan nag-enjoy ak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanday ti abagas. Isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Iporwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar kan asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay katuan Cesar. Ngam, apay takas jay ti in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text na di babae. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asimmangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget. Pimarbango na kijagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simmangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho. Naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo tararamidon na iti balay.
Basol na mo't lagayam. Wan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kun ati bagas may. Ang may na, mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagaam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tag sa sarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa. Tamay sa dayta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin yaw. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay ngamin nga imbulang na ti bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka ngamin agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, dayta la agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat. Agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos ti nagbatan yaw. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Naimbag abigat mo, Mari Odette. Kastamat kan ka, Mari Lydia. Anya ti umay mo gatangan, Maray. Sana ka gumatang, Mare. Umay ko lang kumaibati na ti bayad ti parcel ko. Aga, sumanday ta, Mare. Di ka mo't maibusan iti parcel. Pangkusina ti inorder ko, Mare. Awan nga min oras ko amapan iji sentro. Sakit ada trabaho ita, Mare. Nimot nanang, busy iji garden na. Awan ti mang receive. Kan may mayat matlaang no dito istor mo ti pangibatsak. Iti kasta, kat sana mabanog ti delivery rider amapan iji balay me. Ay, uwan, Mare. Okay laang. Mano ti parcel mo, Mare? Dahito ti listaan, Mare. Nakalista amin dita. May sa rider ti umay mangi deliver. Uray saan mo nga alaan ti barya, Mare. Ibagam keep the change. Tip para iti umay ag-deliver. Ay, okay, Mare. Bali, talo a parcel ti receive ko. Wan ko, Mare. Dahito'y mat para kan ka. Tapno adamot ati gunggunam amang receive iti parcel ko. Ay, okay, Mare. Agyaman aklaunay. Isupay mo't dayta, Hello, sir. Hello, madam. Ada ti talo a parcel mo. Pangideliver ka di. Ada ka dito'y balayaw, nga mawam mo tao. Ay, wan nga agpaiso. Nalipatak mo nga, nag-text kada kayo, sir. Ay, pasensya kayon. Awan tao di tabalay ita. Iti ayan ti kumarik laangan ti pangideliveran nyo. Ada ka dito'y imbati yung pagbayad yun dyan, ma'am. Wan, ada kwarta nga imbatik iti kumarek. Saludsudam to, iti store na. Okay nga rod, ma'am. Agyaman na klaunay, tas sinumbatan nyo ti awag ko. Awan anyaman na, sir. Pasensya kayon jak na sungbatan ti imuna nga awag yo tamadama ti trabaho. Naimbagngal daw yo, madam. dayta ka din di parcel ni Mari Lydia? Uwan, madam. Ay, nakita ka itay ngam nagdirdiritso kamat ngamin. Diyak namin amo dito'y istoryo gayam man tinang ibatyan ni Ma'am Lydia ti bayad na, ma'am. Wen, kanayon ngamin nga awan tao di tabalay da. Busy da. Iso asyak mo ti pangitaltal kan na itibayad ti parcel na. Ay, mano nga minon dayta? 1,257, ma'am. At iti bayad. Awan ka diti lower bill yo, ma'am. First deliver ko pa lang amin da ito eh. Awan pa iti baryak. Sige, mang tedak iti 1,3.
Bali, adda suklik a 43 pesos. Ay, agyaman na klaunay, ma'am. Pasensya kayo na. First drop ko ngamin da ito eh. Ay, okay lang. Adamot siguro 43 pesos mo dita. Ay, adda ma'am. Mabit lang, terwar ko. Ops, ano di nakita, Odette, bakit? Na, apay akasta ka man ng Ignacio. Anyat parikot mo. Anya di nakita, ngay may da in-deliver. Anya kalakit din ayalakay. Saan ko ako ko dayjay anya? No saan mo ako kwa? Kita man nga ron. Na, di ka mamati kanyak? Kita atap na makasigurado ak. Amangan ko nak no ul budan nak manan. Amangan no jak mapupuutan kat maibus ti puunan ti store. Aday tao, ming-mingam man anasaya at nunagan ko dayta. Nagan mat ni Mari Lydia tinakasurat. Wan, taparcel ni Mari Lydia talaga dayta. Imparisib na laang kanyak, tabisi da. Awan tao jabalay dayta. Kunaklakit din no parcel mo manan. Saan ah? Mapan ko pa'y alaan ti parcel ko iti ayan ni Mari Odette, nanang. Di udit mo, pi, manaka na yun ti pagibat-batsyam iti bayad mo iti parcel mo. Amagan dumataktak mo, pi, man jay tao, anak ko. Nanang mat, saan ko mat aliblibre ang di serbisyo na? Anya nga raud. Ikak mat iti kwarta na, nanang. Ay, nasayat nga rod, ano kasta. Tapno awan may bagbagana kang ka. Wan nanang, amok daytan. Mala, mapanbungar rudan alaan, tapno di ka marabyan. Ang mga no agtudo pa ikit, di inton madamdama. Na kayo mampailang tagbantay dito yung istor, tata. Sa dino ti papanamaya, Odette, anak. Mapan ko itulod ti order ni Mari Sasa ijabalay na, tanag-text itay. Saan ka no ama kaumay? Agawit ka dagos Amangan kunak no mabayagan ka manen ijay. Anya lakit din ni tatang. Wen, agawid ak to adagos. Ay wen gayam, no umay ni Mari Lydia, itadyulatan ti parcel na. Ayan ti parcel na. To'y taluan na kasupot, tatang. Kukuha na amin day to'y. Okay nga raw. Awan ti sukli na. Awan, tatang. Ti parcel na laeng, ti itadyo no umay na alaan. Da kayo maggahim ti agbadbantay ti istor ni Mari Odette, Tata Doming. Siyak nga raw. At in-deliver na itayan na sasa. Kapampanaw na laeng itay. Kasta ka di, Tata? Ti parcel mo ka day, ti gagaram. Wan ko ma, Tata. No adda imbili ni Mari Odette kada kayo Ay way, anda talo a parcel mo ditaoy. Husto ka day, talo laeng. Wan, Tata, talulaang nga talaga ti parcel ko. Oh, awatem na kaong. Agyaman ak launay, Tata. Awanan yaman na. Awan mo ti parcel dito tatang. Imay ka din ni Mari Lydia itay awanak. Way, himay na inala itay. Anya nga itimbaga na kada kayo, tatang. Awan matkit day, nagyaman laeng. Okay nga rod. At least, naksayanan ti pampanunutek. Awan ka rin, karamida. Mapanak ko mapay, di kusina. Kasangsangpet ko lang, tatang. Apay aya, amapan kayo iji kusina.
Sikapay lang tagbantay iti store tagtimplak lang iti kapek. Di man unay takapi, tatang. Wen, basit lang anak ko. Agatas kayo laangan. Narigat no kumaro man ti an na yan yo. Da kayo matlaang ti kaasing. Asi ilaw dyan kinasarita yung di cellphone yun, nana. Di antim asusana, anak ko. Apay ka, no? Agbakasyon da Uncle mo, Lucas. No kasta? Agawid da ti Pilipinas? Wan, into no may alawas ka, no ti isa sangpet da. Anya nga ro ti plano yun, nanang. No awan ko matyaramidam, agpasyarta ko may dya lugar da. Maiiliwak betan ka nagiti kakabsat ko, anak ko. Kasaditak nga umuna ti boss ko, nanang. No umanugot, di mayat. Mabalin nga agpasyar tayo. Manungal daw ko mananang. Uray, dual daw laang, anak ko. Mabalinan day jay. Tinapatag, kat makitak manan, nagiti kakabsat ko. Uray adda video call ka sa balilat tamit at personal. Okay. Ipadas ko akasarita ti boss ko, nanang. Katsapay la ko mangarod to umanugot. Awan ni kumari mo din. Nagpurkes itila ko na. Anya nga oras nga ta nga agawid, tata. Dahil lang, tijak masigurado. Ada ka di ibagam ko na? Ibatik ko mamanon ti bayad ti parcel ko. Agawid kami ngamin iti lugar ni uncle ko kat awan ti mabati iti balay. No basta ibatik ngamin iti gate me, amangan mo to andamang takaw. Ibatim latan kanyak. Syakton, timangtad ka ni bakat ko. Okay lang ka di? Wen, okay lang. Saan mo ta narigat na ita trabaho? Ited ko lang mo. Ay na, agyaman aklaunay. Dahito iti bayad ko, oh. Kas iti sigod. Pakibagayo kan Mari Odette, asaanan nga alaang ti barya. Itad na laangan iti rider. Dahito yung mati para kan kwa na. Tapno adamat gungguna na amang receive iti parcel ko. Okay. Ibagak to kan kuha na inton sumangpit. Ulitam tumutla nga i-chat Taamangan no da malipatak nga ibaga. Idulin mo na iti bakit. Na? Anya day ta, Ignacio? Bayad ti parcel ni Kumarim Lydia. Si kakanumanan ti mangi-receive. Day talaang tinted na? Wen, di mo kano alahan ti suklay. Itad mo langan iti rider. Na? Awan timbati na agungguna? Iso da ito saan na naka-envelope. Para kan kakano. Kunaklakit din no nalipatan na mutten. Anya kalakit din bakit. Kumarim mo't di tao. Apay masapol nga ikan nakapailang iti gunggunam. Ay kat syempre Saan mo ta mabalin na libre na ti serbisyo? Anya kalakit din, Ignacio. Di mo ammo ti kunada nga extra income mo. Naimbagngal daw yung ma'am. Parcel ni Ma'am Lydia. Mano amin? 963, ma'am. Bayad. Ada pa'y suklik dita Uwan, ma'am. Ikan naklangan iti 3. Taikan kayo ti 40 pesos. Anya lakit din. Pasensya kayo, ma'am, ha? Agyaman nak, ma'am. Ikan kayo mo iti 40 pesos. Agawaam, tani, ada pa'y gumatang. Parcel ka din ni Lydia da dyan? Wen lakay. Apay ngayon nalam pa lang ti sukli ngay. Ha? Nakita ngayon nalam ti sukli bakit? Imbagak mutkan ka nga itad mo iti delivery rider ti sukli. Tip na kano kung nati kumarim. Ay, kuwang amin lakay. Anya kalakit din bakit?
Para 37 pesos lang, kupitan pa'y. Na, di mo amaw ti kunada nga extra income si ka, Ignacio. Saan na para kan kaday ta akwarta ngam alam kit din? Agawam matpi man di delivery rider iti kastangar aramidam baka. Hello, sir. Yes, ma'am. Na-deliver ka din ti parcel ko? When, ma'am? Nasayaat mat nga rod nung kasta. Intad ka di ti kumarik ti tipyo? Tip? Ne, awan mo't indad na, ma'am. Ne, kasano nga awan? Kat imbagak mat nga oray saan nan nga alaan ti barya. Iso ti tip mo kuma. Tunggal aday pa-deliver yung parcel iti store ti kumariyaw, ma'am. Kanayon ko nga ito ti barya king kuana, ma'am. Anya? Ay, unay na di amari udet. Tunggal mangibati ak ijay, kat ada ka na yung titipyo. Awan mo't tititid na, ma'am. Ay, una yan. Mala, isend mo ti Gcash number mo kanyak tamang isendak, sir. Pasensya kayo na. Jack mo akas tagayan ti aramidin ti kumari. Apayan, Lydia, anak ko. Anyat inaramid ni Udit, aya. Ag-agawan na, dagiti delivery rider, nanang. Ag-agawan na. Wan nanang, di na ito ditip para ko makadagiti mangidil-deliver iti parcel ko. Ibulbul sana mo't gayam. Anya, Talaga asan ang mapagtalkan dahi ako mari. kasano nga rudan day ta? Kasaritak to ano agawid tayo nanang. Saan anasaya at tikas di nga aramid na. Uray na minsan, awan pa'y gayam tinaitid at tip ta nagdiretsyo mo't gayam iti bulsa na. Adto iti parcel mo, Mari Lydia. Agyaman aklaunay. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. Intad mo ka di tip para iti rider nga may nang i-deliver, mare? Ay, uwan, Mare. Apay ka di, Mare. Ay, di ka man agul-ulbud, mare. Ay, anya kalakit din aya, Mare. Sa anak mo't nga gululbod kahit. Ay, nakasaritak ti delivery rider. Anang in-deliver iti order ko. Kat naku na, al-alaam ka no, ti sukli. Ha? Saan anasaya at ti kastamare? Agawam mo, ti padam a tao. Ay, adamot intad ko, Mare. Mare, di ka kadi agulbod. Tadjay delivery rider a mismo ti nakasaritak. Isu tinang ibaga nga awan mo tititid mo atip. Saan anasaya ti kastang aramid mo, Mare? Al-alaam ti saan mo't aparakan ka? Eh, Mare. Maudi day to yun nga iparesib ko kan ka, Mare. Adala nga rodan tititid ko agunggunam. Kastapay ti aramidam mas. Anya lakit din. Anya kalakit din anak ko. Para kwarta laang. Isupay kumamot day jay at tatang. Sayang. Awanan ti extra income ko. Ikan na kalangarudan ti kumari mitigong ko nam. Tagi kurangam pailaang. Nailaw anak lang, tatang. Anya nga ita. Nakarkaraw nga awan extra income mo. Day tangarod, tatang. Isupay kumamot jay itad ni Mari Lydia agunggunak. Day takot nga main. Agawam ti saan mo taparakan ka. Anya nga ita. Di na kan pagtalkan ti kumarim. Ay, sayang at talaga, tatang. Agbalbaliw kan anak ko. Dakas ti kasdyang ay naramid mo. Wan, amin tayo kat kayat na ti extra income. Gamno sana parakan ka. Di mo kumamot ibulsaa. Di mo agawan ti sana parakan ka. Di kagbalin ngagtatakaw, gapulang iti kwarta. Iti kasta, sana madadaal ti panagtalag ti padam a tao ken ka. Aywan gayam. Hali di inton bigat lakay. Ha? Ayun mat bakit?
Apay ka ni? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan na yopen dayjay. Nga maging gaita, santa pa yan napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta ah. Naipariperi ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayo itong bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo mo tinton bigat. Bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat. Sana ya? One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Iso nga aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kan sapatos tamot na. Ay, katuwa na bakit? No dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw. Kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan. Tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay, Ijay man ado tinagduduma akulay asabong. ay katala ah. Mapanta ijay, ta picturean ka. Ay na, dayta ti magusto ak launay kan kakat. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay, wala. Ngala, isimpam nga ron ta blouse ka ng buhok mo, ta picturean ka. Sige, mapit lang lakay. Nakita man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga aldaw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasaya at no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, ada pa'y caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakil na kita abanag. May anag iti tattao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit di. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Di ka di impose ko a picture mi kanila kay ko? A sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Ohos, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga gasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din kasta, mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramiden nila kay ko. Anya lakit din.
lista ti imbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan lak ka ay ayatan? Isu nga saan lak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din na di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amomotan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipost iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may ti kunam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi post mo ita ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo ita dagiti kinasweet na kini bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Nya laki iti. Una yan ni Rita, talaga mat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asaan nakkanuay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nakkanu ang maipost iti Facebook. Kanin baga naman na dayta kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nila kay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matagayam nila kay mo. Iso saan man napakampanti na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa. Dress da ito ya parakin ka. Ha? Nalabsak da ito yung naka-display di ili. Isa ginatang kun, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kit dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, si kamat gahayam. Anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay kitwen mano ti ilod ko mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada ngamin ginatang nila kay ko address. Nagpintas siga. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipopost iti Facebook, mas talakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay pagtiasawa mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka ket wagas na laeng tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas ta dilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain?
Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet me nga agasawa. Ay na mare, pudno ti imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda. Kat, pudno mat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Iso akas taunay proud ka kadag iti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mang ibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Sino mo tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda, saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid day, umapal dalang, ta sweet tang agasawa. Isuda ngamin kat saan? Kas tila na ita. Sapay la ko matapudno day nga ibagbagam tirog. Tano saan? Ang mga no bibiyag. Anya? Oh, apaya kas ti pananggit kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa ila may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay matan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayati basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngam ti kunana, awan. Ha? Ti kunayo kit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa wano boyfriend yo, ti aramidan nila kay kukanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kastaunay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo? Agtong palkay ti bagbagak. No kahit mamakita, ken maamam ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak ng agawid yung tinrabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kadag iti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay danton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanton ha. Manganta, apaman na sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madanagan, tandamanan gift cookin ka no sumangpetak. Kunam day ta ah. Namnamaak day talakay. Wen, amumatan. Santo Apolos agbaliw ti kinasweet cookin ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon ah. Taisumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y ah. Tanako na na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kunakun ket. Anya? Mapantay ije ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pa'y lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan, nitun madamdama.
Arte ka kon, honey. Wan nga ron. Makita iti langam. Pangaasim. Itulod na kay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae! Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, maawatam! Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dayto yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun ang balo. Nabayag ka nun anatay ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamot na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampayiti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastao na ya panang ipampanakkel ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no matgayam ti pagbaga dagiti tattao nga da chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo. Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Wow. Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya at irog. Isumat lagayam akas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na ti iduldulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay magana pa yung gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta nga imbagbagana. Tsaka mo no aginggat ka no ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kinachikboy da. Anya lakit din. Tao 2, 3, 4 hả? Biết dừng từ đọc thử nghe. Đọc thử đi. Nghe nói giỏi tiếng Anh lắm. Về tiếng Trung. Giỏi tiếng Trung. Thì có giọng nhảy tiếng Trung không? Qua Lớn đi, không? Hoặc bằng 1 người đô. Lớn. Qua đi ra. qua đi 5 cái đèo, 5 cái mặt chui đèo á. Nó có thui rồi đúng không? Đi vô Mà có cái đèo cả nó dài hơn mấy cái kia không ngắn ngắn. ngán tiếp này, không có cầm gì quay được. Nó sẽ núi nha. Ừ. Hàng nói đi em, tí nữa em quay solo cũng được, xong quay anh em nói chung em với anh cũng được đúng không? Xài đấy cái này quăng chỉnh thì cái là xài thì lắc đắp vô kênh thôi. Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là đồng cỏ, đi chen tây bắc. Phải liều. Có trâu bò không? Có trâu bò gì. Nó đẹp phải xin quay chứ quên Không có quay được chứ. cầm điện thoại. Đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người cho tiện. Hôm qua đi là
Sư băm xoài, tụi nó sư băm xoài. Ngọt không? Ngọt cũng đi. Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài Chín chưa? chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. Giả bộ Đóng anh luôn. diễn đã vậy. Người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bài gì? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Ông cái tin gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi Nói vậy review lại kể lại là câu chuyện hết cười như nào hôm nay. Sao nói? Ủa anh nói gì? Chịu luôn, vậy thua. Đọc đây, kể lại nội dung đây. Để biết được. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mày có cần kể từng tập phim Jack Bayan không? Kể khúc nào nó ấy luôn không? Em kể khúc nào mà Duy Bồ nó cười không? Là một năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn á chứ. Ô nói nó tin rằng một năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại chơi cả trăm lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì giờ không phản loạn luôn á. Không, tôi hỏi một chút hàng có mấy thằng trẻ nó quen với 289 hàng triệu nếu là nó đẹp trai. Nếu đẹp Cáp màn trai- hình là không bao nói chung gì. Nếu đẹp trai rồi suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Ừ. Hả? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen nó đâu. Rồi. Ủa còn anh quen mấy đứa nhỏ tuổi có sao đâu? Ừ. Ủa tại sao? Ý là Tức là trao đổi đồng giá nè, em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai hơn 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần thôi. Tự nhiên kệ người ta cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng, Yêu cầu đúng. 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Ờ. Em có thêm tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. USD đô la. Hôm bữa mình thằng cu mình nó nhận tiền bên bông đó chứ. À, Nó những hợp đồng ngoài pháp luật là nhận tiền bên bông hết. gắn gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 5 phút. Quay mấy sổ linh tinh cắt ra chia. Má $5,000 của tôi. Má thì tự nhiên xui vãi luôn. Thề đúng là con gái giống như con gái nó xui. Cái gì mà thừa. Nhưng mà nó sự thật. Khủng quá. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Gì còn mà em tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Thấy rồi với em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây ngủ sớm. Ở ngoài là Ngoài nó là kiểu y nó chang nước mình nó vậy. biển kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ chung đi trung tâm thương mại là gì đâu có đâu. Làm gì có tuyến thương mại mà đi. Nghĩ là hiểu không? Ừ. Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Ừ. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Với ai rồi đi thương mại làm gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn được. Đưa cái mic cho nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn á. Rồi lúc á. Ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đùi gà không? Giờ làm không được. Ăn chung nó còn không được một cái đùi gà luôn. Ừ. Ông nó dễ lên lắm, từ từ calm down. Em Không mà lên thì làm cái khác. thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có nhắn gà đâu gì em nhát nè, nói chung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Quay nhiều xuồng anh. Đấy, áo luôn. Chết. Đúng không?